Bwana Yesu asifiwe, wa ndugu wasikilizaji, tena popote mlipo. Tunafika tena kwa wakati mzuri Mungu aliweza kutuandalia tena magharibi ya leo. Tunashukuru Mungu sababu aliweza kutulinda sisi wote popote mlipo, nasi pia kwa kuona tena anatukisha kwa magharibi ya leo hii tukiwa wazima. Tunasema jina la Bwana libarikiwe na jina la Bwana lipewe sifa. Tunasema sifa na utukufu tunamrudishia Mwenyezi Mungu, sababu rehema zake na rehema zake ni kubwa sana, kwa kuona na tulinda na tuwezesha tena kuonana tena siku ya tatu ya juma katika wiki hii, katika tena tariki za mwezi hii tulizomo, na mwezi huu tuliomo mwezi wa 8. Basi tunashukuru Mungu sababu yote ni wema wake, sababu zote ni nguvu zake. Nasi unaona tukaribisha tena hapa kwenye studio hapa tukiwa wazima. Ndio muda hii mzuri tunaofikia, ni muda wa kuweza kusikia tena Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo katika lugha ya Kiswahili inayopatikana hapa TCC, sababu lugha mingi Injili inahubiriwa katika lugha nyingi. Sababu gani Injili inahubiriwa katika lugha nyingi? Ila kila mtu ajisikie furaha kwa Mungu wetu, sababu Mungu wetu ni Mungu mwenye lugha nyingi. Ndiyo yote analeta kila mtu aweze kumtambua na aweze kumjua, vile anaweza stahili kumsifu na vile anaweza kumwabudu, sababu ukimwabudu kwa lugha yako unayojisikia ni furaha na shangwe na baraka kubwa kwako wewe ndugu msikilizaji, sababu hautakuwa kama mwenye wanakufundisha lugha ambayo hauelewe, na hautaweza kuomba ule Mungu, na Mungu yule unayeomba hautaweza kumtambua. Ndio kwa maana Mungu aliweza kuleta malugha mbalimbali sisi tuweze kumtambua, sababu Mungu anasikia kila lugha yoyote. Ndio kwa maana tunasema asante sana, sababu Mungu ni mpendwa sana na Mungu ni mzuri sana. Basi kwa ndugu wasikilizaji, kwa majina ninaitwa Bomana Vincent, tena ndani ya studio hii niko pamoja na dada anayekuwa katika studio hii na amefikisha kufika. Tunasema asante, karibu dada kwa studio hii. Kwa majina naitwa Masika. Asante sana. Nyote salamu wafikie kwa jina la Yesu Kristo ya kutulinda kutupatia uzima. Diana na hilo vitu salamu wafikie. Mbalimbali kutoka Uganda, nje wa Uganda. Wasikizaji wote, chakazi vyake vyote. Chakazi vya Mungu, salamu wafikie. Karibu tuendeshe kipindi hiki pamoja. Yeye ndiyo anatangulia, sisi tunapata. Asante. Tutanyenyekea popote tulipo sisi wote, tuombe wa ndugu wasikilizaji, sababu ile ni chanzo ya kufungua mkutano wetu. Tutaomba. Baba wetu Mungu uliye juu mbinguni, Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo, Mungu wa Israeli, Baba, tunashuka tena chini ya miguu yako, tukinyenyekea mbele zako, tukiinua tena kipindi chetu hiki cha sauti ya Mwokozi mbele zako. Tunakuomba Mwenyezi Mungu, tujalie wema wako na rehema zako kubwa ikae juu yetu, utuwezeshe sisi, sababu peke yetu sisi hatuwezi jiwezea. Ndio maana tunakuomba nguvu za Roho Mtakatifu, tuonee huruma, atujalie, tuonee huruma, atuongoze, atuonee huruma sisi tutoke, yeye akae ndani mwetu, afundishe, aongoze na kuokoa watu wake. Mwenyezi Mungu mfalme uliye juu mbinguni, ninakuita sababu ninaamini wema wako na utukufu wako Baba. Ninakuomba kwa wasikilizaji wema Baba, nao waguse roho zao, watoshe roho ya giza, wapate roho ya nyama, na vyovyote ambao vingelikuwa inataka kuwazuia kwa kuweza kusikia neno lako, vyote tunakemea kwa jina la Yesu. Tunakuomba Baba mtakatifu, Baba
Acha Roho wako atawale, acha Roho wako azunguke, acha Roho Baba afungue nyoyo za watu wote wapate kuelewa na kutambua. Na sisi ambao tunaweza kutoa neno hili tukifunza neno hii, acha nasi pia itufanye mkazi. Basi haya tunaomba tukishukuru, sababu natenda kupitia jina safi la utukufu la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Wasikilizaji wema, tunafika kwa muda hii tena kwa kusikia neno hili la Baba Mungu aliyetuandalia tena magharibi ya leo ili tuweze kuisikiliza. Kwa Jumatano ambayo tulikuwa hapa, tulienda kuangalia ya kwamba mwanadamu wapi alipoteaka mbele za Mungu. Tukaona ya kwamba Adamu, zambi alipokaribisha zambi, sisi wote tukakufia ndani ya yule Adamu. Na ndio kwa maana Mungu ni mwenye rehema, Mungu ni mwenye mapendo. Aliweza kuangalia mwanadamu amekwisha kuangamia, akaona mwanadamu amekwisha kupotea. Uhusiano wake na Mungu wake haiko tena, sura ya Mungu haionekane tena hapa duniani. Mungu aliweza kutupenda, ndiyo akaweza kutuma Adamu wa pili ili aje atuokoe. Na yule Adamu wa pili, sasa leo tutaenda kuangalia namna gani yule Adamu wa pili alipokuja, amekuja na nini. Yule Adamu wa pili, inabidi sisi wote, sisi waliokuwa sisi wanadamu, tumwamini Adamu yule na tumpokee, arudishe tena uzima wetu ambao alikuwa imepotea mbele za Mungu. Ndio kwa maana leo naomba dada nisomee Yohane sura 3 mstari wa 16, tusikie upendo wa Mungu aliyotujalia sisi. Upendo wa gani Mungu aliweza kutujaza, kutuonea huruma sisi ambao kwa tustahilie, akatumia mwana wake wa pekee, ndiye yule Adamu wa pili, ili aje atufundishe, atuongoza, turudishe katika uzima wetu. Sababu bila wewe kumwamini ile uzima wa milele ambali kweme, ile uzima ambali kweme potelea ndani ya Adamu wa kwanza, hatutaweza kupata. Ndio kwa maana inabidi wewe ndugu wala dada, ndugu wala dada, popote ulipo, yakubidi wewe nawe kumwabidi Yesu Kristo ili uweze kuokolewa. Pasipo kuamini Yesu Kristo hakuna kingine, sababu ndio kile chenye Mungu anakuhitaji, ndio kile chenye Mungu anakuitia wewe mwanadamu, wewe Adamu. Mungu anakuita ili uzaliwe upya, uingie ndani ya Adamu huyu wa pili, ili upate ile uzima wa milele. Somee, tutasoma Yohane sura 3 mstari wa 16, tusikie vile Mungu anataka nini juu yetu sisi wanadamu. Kwa maana Mungu alivyopenda ulimwengu hata katoa mwana wake wa pekee, ili kila mtu akimwamini asipotee, lakini apate uzima wa milele. Amen. Ashimama pale kwanza. Unasikia upendo wa Mungu. Mungu alipoangalia mwanadamu, Adamu alipokuwa amekufa, amepoteza ile uzima ambayo yenye Mungu alikuwa amemuumbia ndani. Adamu akamtuma mwana wake wa pekee, yule Adamu wa pili, ili aje hapa duniani, aje atuokoe,
atusaidie. Ndio kwa maana nasema kama vile Mungu alivyopenda ulimwengu na hata alimtoa mwana wake wa pekee. Tukajua pale ulimwengu ni nini? Ulimwengu ni mimi na wewe. Ulimwengu ni wewe Adamu na mimi Adamu, ambayo mimi nilikuwa nimefariki, ambayo mimi nilikuwa nimekwisha muasi Mwenyezi Mungu. Nilikuwa mtoto wa kufa, nilikuwa mtoto wa kwenda wa kuingia katika Jehanamu. Nilikuwa mtoto ambao nilikuwa nimekwisha katiwa hukumu wakati nilipokuwa nimetoka katika sheria za Mwenyezi Mungu, nikafanya makosa, nikamkosea Baba. Lakini Mungu anaangalia, anasema mwanadamu ni mtu ambaye nilimfanya kwa sura yangu, haibidi nimwachilie, sababu nikimwachilia mwisho wake ni kuangamia na kutupwa katika Jehanamu. Mungu hakutuumbia ile sisi wanadamu, mbali Mungu alituumbia ile uzima wa milele. Na ndio kwa maana nasema kama vile Mungu alivyopenda ulimwengu na hata alimtoa mwana wake wa pekee, ila kila mtu amwaminie asipotee, mbali awe na uzima wa milele. Ndugu msikilizaji, Mungu chenye anakudai wewe Adamu, ambao ulikuwa haujamwamini Yesu Kristo. Anakudai wewe mwanadamu popote ulipo. Anadai wewe baba, anadai wewe mama, anadai wewe mtoto kijana. Mungu anakuita, anasema uamini Yesu Kristo, sababu ndani ya Yesu Kristo ndio tutarudishiwa uzima wa milele. Usipokuwa katika Kristo, ukikufa na hauamini ule Yesu Kristo, ndugu msikilizaji, inaonekana sijui wewe utakuwa mtoto wa kuhukumiwa, sababu utakuwa mtoto wa kupotea, wa kuangamizwa, wa kuingia katika tena Jehanamu, sababu moto haikuumbiwa sisi wanadamu, mbali moto imeumbiwa kwa Shetani na malaika wake. Na ndio kwa maana Adamu wa pili ndio huyo anakuja sasa. Mungu anamtuma aje kwako wewe mwanadamu, aje kwako wewe Adamu wa kwanza, aje kwako ili wewe umpokee na kuweza kurudishiwa uzima. Na ndio kwa maana nasema alimtoa mwana wake wa pekee, ila kila mtu atakayemwamini asipotee, mbali awe na uzima wa milele. Tunaangalia kama uzima ile wa milele tunarudishiwa wakati tunapoamini yule Yesu Kristo. Hasa ndugu msikilizaji, kama haujamwamini yule Yesu Kristo, kama yeye ni mtoto wa Mungu, ndugu mpendwa, sijui kama wewe utaelekea wapi, sijui kama mwisho yako itaishia wapi. Wakati muda itakapofika, utatoka ndani ya mwili hii, sababu mwili hii mwisho yake ni hapa mdunia. Mwili haitajiongezea kutoka hapa mwa dunia. Mwisho ya hii mwili ni hapa, hakuna kwenye itajiongezea, hakuna kwenye vingine vyenye inatarajiwa kupata, mbali ila tu yenye inatarajia kurudi katika udongo mahali imetoka. Hasa wewe ndugu msikilizaji, wanakwambia amini yule Yesu Kristo anaye akurudishie uzima wako, lakini unaangalia mwili yako, ndio unaangalia mwili yako, unaipakaa, unaikulisha vizuri, unailalisha vizuri, unainywesha vizuri, lakini wakati wanakwambia leo katika dunia hii uko na muda mchache utaondoka, kuna mahali kwenye utarudia kwenye umetoka, sababu mwisho ya hii mwili hii ile unayopenda mwisho yake ndiyo hapa. Na ndio kwa maana wanakwambia amini huyu Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Yesu Kristo mwamini ili arudishe tena uzima wako. Wakati muda itafika kutoka katika mwili hii, itakuwa umekwisha jitayarishia
nafasi yako nzuri, sababu mwili hii wakati hapo rudi ndani ya udongo na roho itakuwa imerudi kwa Baba, nafsi yako itarudishiwa ile uzima wa milele, utaishi milele hata milele. Hasa uamuzi ni wako, ndugu msikilizaji. Wewe unayesikia injili ya Bwana, wanahubiri amini Yesu Kristo okolewe, unafanya mzaha, unaleta upatili, unaleta mzaha, unadharau, unaleta kiburi sababu ya mwili hii inayokudanganya, sababu ya mwili hii inayokudanganya yenye haitaweza kupita hapa, mwisho wake ni mwisho wake ndiyo hii. Tuendelee tusikilize vile Mungu alikuwa anatutakia nini. Maana Mungu hakutuma mwana wake ulimwengu, lakini ulimwengu uokolewe naye. Amen. Unasikia? Kwa sababu Mungu hakutuma mwana wake wa pekee hapa duniani kuja kuhukumu dunia, bali dunia yote, ulimwengu wote uokolewe juu ya ule mwana wa nani? Mwana wa Mungu. Yesu wakati alipokuja hapa duniani, Yesu alikuja hapa, hakuja kutuhukumu, hakuja kuhukumu dhambi zako, hakuja kuhukumu ulevi yako, hakuja hukumu wizi yako, hakuja kuhukumu, kukukatia hukumu sababu wewe ni mwizi, ni mlozi, sababu wewe ni muasi, sababu wewe ni mtu gani. Amekuja ili sisi wote tumwamini, tuokolewe juu yake. Na ndio kwa maana ukimwamini Yesu Kristo utaitwa yule aliyeokolewa. Ndio kwa maana utaitwa murokole. Wanasema sasa yule aliyeokolewa ni nani? Ni yule murokole, sababu Yesu Kristo yule ndiye Bwana Mwokozi aliyekuja kutuokoa, aliyekututosha, aliyekuja ili tutoke katika ufu, aliyekuja ili sisi tuwe na uzima, aliyekuja ili sisi turudishiwe uhai na tuhesabiwe kuwa wenye haki. Na ndio kwa maana ukimwamini, ndugu msikilizaji, popote ulipo, ukiamini huyu Yesu Kristo hautakufa tena. Ukimwamini huyu Yesu Kristo, kifo hautapata tena, sababu utarudishiwa uhai. Kwa sababu wakati huu kama hauna Yesu Kristo ulizaliwa katika dhambi, sababu sisi wote tulitoka katika yule Adamu, na ndio kwa maana ndani ya Adamu sisi wote tulikuwa tumefia ndani ya yule Adamu. Sasa yule Adamu wa pili ndio anakuja, ndio Yesu Kristo anayekuja kuleta uzima. Wakati muda yake itatimilika ya kutoka katika mwili hii, sababu unapotoka ndani ya mwili hii imesemekana ya kwamba mwili hii itarudishiwa katika udongo. Sasa nafsi yako itakuwa wapi? Nafsi yako itaenda wapi? Na ndio kwa maana Mungu anatia mbele zako, ndugu msikilizaji, popote ulipo, Mungu anatia mbele zako vitu viwili. Anaweka kifo, anaweka na uzima. Wewe chagua upendayo. Amua unapenda nini. Amua mahali chenye unataka, na ndio chenye utapewa. Hawezi danganyika kusema unaweza tumikia wafalme wawili. Kama hauko mwaminifu, haujaamini Yesu Kristo, haujaamini kuokolewa, ndugu msikilizaji, uko mharibifu. Biblia iko wazi. Kama hauko ndani ya Yesu Kristo, uko mharibishaji, uko mufu. Biblia inasema uko mufu, sababu uchingali ndani ya ule Adamu wa kwanza. Yule Adamu wa kwanza, Biblia imetuambia ya kwamba yule Adamu wa kwanza alikuwa mufu wakati alipofanya makosa, wakati alipokula tunda. Adamu wa kwanza yule akafariki. Hasa yule Adamu wa pili ndio huyu anakuja sasa, anakuja tena kurudishia tena nafsi yako uzima. Unapoamini, Biblia inasema atakayemwamini asipotee, mbali awe na uzima wa milele. Usipomwamini Yesu Kristo utakuwa umepotea. Ukikufa kutoka katika uhai huu, ukitoka katika mwili hii na una Yesu Kristo, unakuwa umepotea kalote. Hakuna tena kukumbuliwa, hakuna mwenye kukumbuka, hakuna mwenye kujua, sababu umekwisha poteza afya yako, uzima wako ule wa milele umekwisha kupoteza.
Ndio kwa maana uamuzi wako uko nayo kwa wakati huu, uchingali hai, uchingali navaa hii mwili, sababu mwili kisha kutoka hakuna tena nafasi nyingine ambayo unaweza kuja utaweza kumwamini yule Yesu Kristo ili upate kuokolewa. Hapana, wakati ndio hii ambayo yenye Mungu anakuwekea wewe uchingali hai leo. Uamuzi ni wako wewe, uchingali hai. Hakuna mwingine ataweza kuamua wakati utatoka katika mwili hii, ataenda kukuamulia nasema huyu Mungu msamehe, sababu yeye hakujua, mimi ngwani mtengenezee njia zake. Hakuna mwingine atakuja mbele nyuma yako aseme basi Mungu, mimi huyu alikufa katika dhambi, mimi niko ninashimama, mimi ninamwombea msamehe dhambi. Ile ni mafundisho ya uongo. Ndio kwa maana miaka ambayo Mungu anakupatia chagua upendayo. Chagua njia gani utakayoenda. Chagua na uchingali unasikia. Chagua na uchingali unaweza kusema. Chagua na uchingali kusikia wala kuona. Ujitambulie wewe mwenyewe, uamue. Sasa mafundisho ambayo alikuwa anawafundisha, anawaambia ya kwamba ukikufa, kama umeshaandikiwa katika kanisa fulani na kujua, dini fulani ndiye na kujua, mimi maandiko majina yangu iko katika kitabu cha Wakristo wa dini fulani. Ndugu msikilizaji, ile ni udanganyifu wako. Umekwisha kudanganyiwa, umekwisha kupotea, umekwisha kupoteza. Kama umebatizwa katika ile chama fulani, katika dini fulani, lakini ndio kwa maana Yesu anakuambia, alipokutana Nikodemo akamwambia, mtu kama yazaliwa mara ya pili hawezi ingia katika ufalme wa mbingu. Na ndio kwa maana Yesu anakuja. Wakati kuja kwa Yesu hakukuja kuhukumu, mbali dunia yote iokolewe juu ya Yesu Kristo. Ya ile jina Yesu Kristo tu ni kumwamini. Biblia inatuambia ni kuamini na roho yako, unakiri na kinywa chako, unaokoka. Point. Ndio ile, ndugu msikilizaji, ambayo Mungu anapenda kutuarifu ndani ya neno hili ambayo tunayo lisoma leo, magharibi ya leo. Mungu aliweza kutayarishia. Tukiangalia yule Adamu wa pili, wakati Adamu wa pili yule anapokuja kwako, alikuja na nini? Ndio leo tuko tunajifunza kwayo. Tuko katika Yohane sura 3, tukaanza kumstari wa 16. Hapa tuko kumstari wa 17. Tuendelee dada. Anayemwamini hahukumiwi. Asiyemwamini amekwisha hukumiwa, kwa sababu hakumwamini jina la mwana wake wa pekee. Amen. Unasikia? Anasema amwaminie yeye hahukumiwi. Ukimwamini Yesu Kristo hauna tena jijema ingine, hakuna tena hukumu nyingine. Yeye ndiye Yesu Kristo, ile ndiyo hukumu. Ukimwamini wewe unatoka katika hukumu. Na ndio kwa maana nasema amaminie yeye hahukumiwi. Asiyeamini amekwisha kuhukumiwa. Kama hauamini Yesu Kristo, ndugu mpendwa, unatoka katika dunia hii na uyaamini Yesu Kristo, unakufia katika ule ufu wako ambao ulikuwa nayo, ambao ulitoka katika Adamu. Unafika kwa wakati ya kutoka katika mwili hii na uchingali na kufa na hujamwamini Yesu Kristo. Ndugu mpendwa, yako inakuwa imekwisha, na ndio hauwezi tena fika hukumu. Ndio ile wakati ukimuona Yesu Kristo, ukimwamini, sababu Yesu Kristo kazi yake alikuja sisi tusamehewe dhambi zetu, zihukumiwe ndani ya Yesu Kristo, ili sisi tuwe uhai, sisi tuwe na haki, tuhesabiwe kuwa wenye haki.
sisi turudishiwe ile uzima ambayo tulikuwa tumekwisha kupoteza. Ndiyo shabaha ya yule Adamu wa pili ambaye yenyewe imemuleta hapa. Hasa ukitoka katika dunia hii, ukitoka ndani ya mwili hii na hujamwamini ule Yesu Kristo, ole wako ndugu mpendwa. Yako inaishia hapa mudunia hapa. Haiko vya kusema wakati inafika huko wa ndugu yangu wamebakia duniani wataniombea Mungu anisamehe. Hapana. Hapana ndugu msikilizaji. Nakwambia Biblia inasema wazi, neno la Bwana lanena wazi, hakuna tena mwenye atakuombea aombee tena nafsi yako isamehewe. Wewe ndio wakati ya kuomba huruma, ndio wakati ya kuamini Yesu Kristo ili upate kuondolewa dhambi na uchingali hai. Na uchingali hai sababu utatoka mwa dunia na ulishapata vitu viwili. Ndio kwa maana Biblia imesema kati yako mbele zako Mungu ameweka vitu viwili. Ameweka kifo, ameweka uzima. Chagua upendayo. Chagua njia utakapofuata, sababu njia zako ni mbili zenye Mungu anatuwekea: kufa na uzima. Wewe ndio unastahili kukaa unajiangalia, kwa muda hii nikiondoka katika dunia hii ya tabu hii, dunia ya kilio hii, dunia ya matatizo hii, nikitoka katika dunia hii, ndiyo mwili yako hii, nikakufa nikazikwa, naenda wapi? Ulizo iko ndani yako wewe mwenyewe. Jiulize, sababu wewe mwenyewe unajijua, wewe mwenyewe unajifahamu. Hakuna mwingine anaweza fahamu mbele anakufahamia. Wewe unajua roho yako. Roho yako ni temwe. Leo yako ni ushuhuda. Unajua ambao yenye umetenda tangia asubuhi. Unajua yenye unawaza hata katika wakati hii. Wakati unaposikia injili inayohubiriwa, unajua una maneno gani unazungumza ndani yako. Unajijua. Unajua yule mwenye umechukia, unajua yule mwenye unapenda, unajua maneno ambayo ulisema kwa jirani yako, unajua maneno mawazo mabaya unawazia ndugu yako, unajua mawazo mabaya unawazia rafiki yako. Unajua wewe mwenyewe. Wewe baba unajua mawazo gani unawazia mke wako. Wewe mama unajua mawazo mazuri yenye unawazia, mabaya unawazia mume wako. Mtoto anajua yenye unawazia baba yake. Baba anajua yenye anawazia wajukuu yake. Hawezi danganya roho yako. Roho yako ni ushuhuda. Roho yake inajua yenye unawaza leo. Ndio kwa maana injili inahubiriwa, injili inatangaziwa popote duniani. Ndugu mpendwa, wewe mwenyewe amua wapi utaenda. Amua wapi kwa wakati huu, uko wapi? Bwana akikuja leo kwa wakati hii, ndaenda ama ndabaki katika dunia. Usitegemee yule anayekudanganya na kuambia mimi ndakuombeaka wakati unakufa. Usitegemee yule anayekudanganya anasema sisi kanisani yetu wanaombea wafu. Watu wakisha kufa wanakupeleka kanisani, wanaenda kuombea na wanakusemea kwa maneno mazuri, hawezi kusemea maneno mabaya. Na Mungu wakati ile maneno atakaposikia watu wale wakinisema kwa mazuri, Mungu ataweza kunisamehe? Hapana. Biblia inakwambia wazi, amaminie yeye hahukumiwi, asiyemwamini yeye amekwisha kuhukumiwa. Ukitoka katika dunia hii na hujamwamini Yesu Kristo, kamekwisha. Lakini ukimwamini Yesu Kristo na uchingali hai, ndugu mpendwa, umefuata njia ya mzuri, na baraka hizi zitatembea pamoja na wewe. Utamuona mkono wa Bwana kitokea. Utaona Mungu akupigania vita zote zilikuwa zinakudhulumu. Utaona matatizo ambayo ilikuwa matatizo makali itakuwa mepesi, sababu umekwisha mkaribisha. Umekwisha karibisha yule Mungu wako. Umekwisha karibisha uzima wako. Ufi na kumetoka ndani yako. Ndio kwa maana miaka hiyo Mungu anakuwekea sababu anataka utengeneze, sababu afurahie kuangamia kwa mtenda maovu. Na ndio kwa maana Biblia inasema, ukisoma Matendo ya Mitume 17 mstari wa 13, anasema wakati ya ujinga Mungu hakuweza kuikumbuka.
Na ndio kwa maana Mungu anakuvumilia kwa zile manjia zote yenye unapitia. Unaenda muizinifu, unatoka kwa uzinifu, unatoka na uko mzima. Ile yote Mungu anakusubiri. Mungu anakupatia muda. Mungu anakuwekea muda. Njia gani yenye ulipitia, lakini ulipita, wengine wamepita, wamefariki, wamewaua, lakini Mungu wewe anakukinga, anakuchunga, sababu hafurahi kuangamia kwa mtenda maovu, sababu angali anakupenda, anataka usikie neno hili, baadaye umwamini Yesu Kristo, uokolewe utoke katika dhambi, urudishie ile uzima wa milele. Shalom wa ndugu wapendwa. Neno hili ndio kwa maana injili inatabiriwa, injili inahubiriwa ngambo na ngambo. Unaweza toka ndani ya nyumba unasema huyu anazungumza juu ya radio ananisumbua, wala ndani ya televisheni ananisumbua. Utaenda fungua simu yako, utaenda kuangalia tu, utaona message ama utaona kama TikTok, utaingia kuko mtu anasema kuneno la Mungu. Utakimbilia wapi ndugu mpendwa? Hakuna kimbilio. Uamuzi ni ya kuamua kumrudilia Bwana, kumtafuta Bwana. Ni wakati ya kutengeneza. Na ndio kwa maana akasema katika ile maandiko ile Matendo ya Mitume 17 mstari wa 13 anasema wakati ya ujinga Mungu akuikumbuka. Ndio lakini anakuwekea muda, anaagiza watu wote walio fasi yote popote mwanadamu iko, ni wakati ya kutubu. Ni wakati ya kutubu ndugu msikilizaji, mudi chigali. Ni wakati ya kutengeneza wewe na Bwana wako. Hakuna mwenye atakutengenezea njia zako ndugu mpendwa. Usipojitengenezea njia, sio mimi baba ndakutengenezea njia, haiko mama yako atakutengenezea njia, wala mke wako, wala mume wako, wala mtoto yako. Kila mtu Biblia inasema atauchukua mzigo wake mwenyewe. Hakuna mwenye atachukua mzigo wa mwingine. Ndio muda hii Mungu anakuwekea ndugu msikilizaji. Tazame ndani ya roho yako, tengeneza ile wakati ya ujinga mtu hata Mungu hataikumbuka, hata kuhesabilia ile yenye ulipitia ndani, sababu naipitia ndani kwa sababu Biblia inatuambiaka, sababu Adamu yule alipofariki alianza kufanya mambo machafu mpaka kutoka kwa Adamu mpaka kwa Musa na watu wote katika ujinga. Ndio kwa maana sheria zilikuja. Wakati sheria ya Bwana ilikuja juu ya Musa akaanza kuhubiria wana wa Israeli, akaanza kuagiza, mkifanya hivi mtakuwa hivi, mkifanya hivi mtakuwa hivi. Sasa ile sheria ya kweli ilishakuja. Ndio yule Yesu Kristo, ndiye Adamu yule wa pili aliyekuja. Hata sheria zilikuja haziweza kuleta uzima, mbali zilikuja kutuongoza vile tunaweza tembea pamoja na Mungu. Lakini sasa sheria ile wakati ilipokuja, watu waliweza kujua nikifanya hivi ndakuwa hivi. Ile ilikuwa njia ya kufahamu. Sasa ule Adamu wa mwisho ule wa mwisho mwenye mkubwa wa masheria, ile sheria zote, ndiye yule Adamu wa pili, ndiye Yesu Kristo tunayezungumzia hapa, ambao Biblia inasema amaminie yeye hahukumiwi, asiyemwamini amekwisha kuhukumiwa. Ndiye yule tunasema ule Adamu wa pili. Kitu gani ameleta ndani ya dunia hii? Tuendelee dada, mstari wa 19. Mungu ni mzuri sana. Na hii ndiyo hukumu ya kuwa nuru imekuja ulimwenguni, na watu wamependa giza kupita nuru, kwa sababu matendo yao yalikuwa mabaya. Amen. Unasikia? Nimezungumuza hivi, nti yule Yesu Kristo ambaye aliyekuja, ule ndiyo sheria ya mwisho. Ule ndani yule ndio zile sheria ambazo zilikuja, zilikuwa zinaongoza wana wa Israeli. Ndio kwa maana Mungu alisema wakati kutoka ku Adamu wa kwanza kufika mpaka ku Musa, watu walikuwa wavuguvugu, hawajui mahali wako, sababu walikuwa wanafanya kitu yenye hawajui kama kuko shida gani. Lakini sheria za Musa, wakati sheria zilizoshuka juu ya Musa,
zikikuja kuagiza wana wa Israeli, ilikuwa ni kuwaongoza vile wanastahili kutembea pamoja na nani? Na Mungu. Lakini sheria zile wakati zilipokuja hazikuweza kuondoa dhambi. Nasikia? Hazikuweza kuondoa dhambi. Kuna shika sheria zile hazingelikuondolea dhambi, mbali zilikuwa za kukuongoza. Sababu wakati ulikuwa unavunja sheria, kuko maagizo yenye ilikuwa ukifanya hivi utauawa, ukifanya hivi utapigiwa majiwe. Na wale wenye walikuwa wanapigia majiwe, wenye walikuwa nasema wanaongoza sheria, walikuwa wanafundisha watu sheria, na wale ndio wenye walikuwa wa kwanza wa kuvunja sheria. Lakini sababu wewe unakamatiwa ndani ya ile sheria, ndio wewe walikuwa nasema huyu amefanya uzinifu, anastahili kupigiwa majiwe. Ile sheria wakati zilipokuja, ndio kwa maana zilikuwa zinakamata wanawake sana, ilikuwa nakamata zaidi sana wanawake. Sababu mwanamke wakati alipokuwa anakamatiwa amezini na mume ambayo hayajaolewa, alikuwa na uwawa, na zingine mbalimbali zilikuwa zinagusa kwa wanaume, lakini kwa wanawake ilikuwa mzito sana. Na ndio kwa maana kwa makanisa zingine mbalimbali, madini yengine mbalimbali, wanawake hawahesabiwe kama watu. Wanawake wachingali wanawafungia nyuma, wanawake wachingali wanawazarau, sheria chingali wachingali katika zile sheria za Musa, sababu hawajajua kama Yesu mwenye uzima anayeondoa dhambi alishakuja, sababu hawajamwamini. Na Yesu ndio kwa maana Biblia anasema hii ndiyo hukumu. Hii ndiyo hukumu, kwa sababu nuru ilipokuja ulimwengu watu wamependa giza kuliko nuru, sababu matendo yao ilikuwa maovu. Unasikia? Yesu anasema yeye ndiye mwisho. Yeye ndiye mwisho. Ukimwamini Yesu Kristo unaondolewa dhambi, unahesabiwa kuwa mwenye haki, unapata uzima, unarudishiwa uzima wako wa milele na milele. Na ndio kwa maana nasema hii ndiyo hukumu. Na ndio kwa maana nimesema ati wakati ukikufa na hauamini Yesu Kristo, ndugu mpendwa, hauna tena njia ingine ambayo unaweza kupata ya kuweza kupita ndani ya kuweza kusamehewa dhambi. Wakati unaposamehewa dhambi na ondolewe dhambi, hakuna njia ingine, na hakuna mtu mwingine anaweza kukuombea ili wewe usamehewe dhambi. Hakuna. Nakwambia hakuna mwingine. Na ndio kwa maana Yesu alipokuja, ye mwenyewe akajishuhudia, anasema mimi ndimi njia na ukweli na uzima wa milele. Hakuna anayeweza fika kwa Baba bila kupita kwangu. Hakuna mwingine, hakuna njia ingine. Njia ni moja tu ambao kwenye unaweza kimbilia, unasamehewa dhambi na unaondolewa dhambi. Unasamehewa dhambi, baadaye naondolewa dhambi. Ni Yesu Kristo peke yake. Na niye wanabii wote ambao walikuja hapa dunia, ambayo wenyewe wametabiria neno la Bwana, hakuna nabii yoyote ambaye aliweza kunena akisema mimi ndimi njia na ukweli na uzima. Hakuna, mbali Yesu Kristo peke yake ndiye mwenye aliweza kujishuhudia, na ndiyo mwenyewe amekwisha kujitambulisha mbele ya wanadamu. Hakuna njia ingine. Ndiyo kwa maana Mungu amesema amekuwa mbele zako njia mbili, amekuwekea kifo, anakupatia tena uzima, amekuwekea mateso, amekuwekea kimbilio. Wewe ni uamuzi ni wako.
Na ndio kwa maana injili inahubiriwa ili kufike kwa wewe ndugu msikilizaji. Na ndio kwa maana wakati unapokimbia kwako nyumbani, sababu kumekwisha kuwa watu wenyewe walishaamini yule Yesu Kristo, ni unasema wanakuletea fujo. Cha mshangao dada, nikwambie, jana wakati nilikuwa natoka katika mahubiri, natuko katika gari, kuna baba mmoja ambaye alikuwa nakaa mbele yetu na mimi nakaa mlangoni wa wapaseja. Nilipokuwa nahubiri, baba amesema, Bwana, maneno ambayo unasema ni mazuri, lakini tuachie kelele. Tuachie kelele, nyamaza. Achia pale, tumenyamaza. Nikamwambia, unajua papa, Mungu akubariki sana, maki unaniambia niendelee. Ndani ya gari mie nikapiga kelele, nikamwambia Biblia inaniruhusu, Mungu wangu ananiruhusu nipige kelele, nitangaze injili ya Kristo, nipanze sauti kwa viumbe vyote. Na nikamwambia, usiona na gari hii gari naye nasikia, wakati ile siku itakapofika itakuwa kwa ushuhuda, itakushuhudiaka wewe baba, ama unasema hautaki injili na kupiga kelele, ninyamaze, ni watu kutupia mate. Nikamwambia sitanyamaza. Wakati unasema ninyamaze, kumbe nanipatia nafasi. Bwana, tuliendelea, nikaendelea injili vile Roho Mtakatifu aliweza kuniongoza. Bwana alitoa fimbo, anataka nipiga. Nikasema, asante baba, usifiwe sana, upewe sifa na maabudu. Limetimilika neno lilolisema, watawapiga, watawanyamazisha. Lakini babu, uliweza kusema mbele ya watumishi wako, wakati ulipotembea katika Wafarisayo, walisema ambieni watu wako wanyamaze. Bwana, uliweza kusema, uliweza kuambia nikinyamazisha, nikisema hao wanyamaze, majiwe itanisifu, itaweza kusema. Ni Mungu alinisaidia, akanipatia nguvu, nikaendelea kazi ya Bwana, sababu Mungu alinituma tupanze sauti, tupige kelele. Alizimika na nini? Na neno. Amenyamaza. Atasema nini? Na Bwana anasema. Ndio. Bwana anasema. Nikamwambia hii nguvu nimepewa, ule uwezo na mamlaka. Nikamwambia soma maandiko matakatifu yanenaje. Nimepewa uwezo na mamlaka. Nikamwambia soma Mathayo sura 18 mstari wa 18, 28 mstari wa 18. Anasema nini? Anasema nimepewa uwezo kati ya mbingu na dunia, nami na watuma, neneni popote mkawafanye mataifa yote kwa wanafunzi wangu. Atakayeamini na kubatiza, mbatiza katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Asiyeamini amekwisha kuokolewa. Unasikia? Nikasema hii nimeipewa, nakaniambia, nakanijibia. Sasa unajua na mimi uwezo gani kwenye nimeutoa ya kusema unyamaze? Unataka nikuoneshe kwenye nimeutoa? Nasema hakuna kinamshinda Baba aliye juu mbinguni, sababu na wewe kuja kuikaa katika gari hii ilikuwa neema ya Bwana aliyekuwezesha kutosha mahali kwenye umetoka uikae katika neno hili, sababu Mungu anashabana wewe. Mwanaume amesema huyu nimpiga kelele, huyu sitamweza. Akanyamaza, nikaendelea na kazi ya Bwana mpaka tulikuja tukafika pale. Wakati tulifika pale Karerwe, John nilimwambia, akatoka katika gari, nikamwambia ndugu, nakupenda sana, Bwana kubariki sana. Akasema mimi, akanionyesha vile. Nasema asante, Mungu anakupenda sana, sababu alipenda kuleta usikie neno hili, sababu haujui mahali kwenye unaenda, haujui kwenye itakuja mbele zako. Alikupatia nafasi muda hii ili utengeneze. Akubariki sana. Nikamwambia Mungu akubariki sana. Nikatoka. Na ndio kwa maana Biblia inasema tunatangaza injili ya Bwana Yesu Kristo
litangaziwe popote duniani, kwenye kuna stahili na kwenye kustahili. Anasema kwa kila mwanadamu yoyote, hachague kama ni nani, yoyote mwenye alikuwa anasema mimi niko katika cheo changu, mimi ni bishopu, mimi ni reverend, mimi ni nani, mimi ni masheke, mimi ni nani. Yesu anakuambia ni wakati ya kutubu. Amini, utubu. Mwanga ndiyo hii imekwisha kuja tayari. Nuru imekuja kukuwakia, imekuja kuwaka ndani mwako ili upate kuangaziwa, utengeneze utubu. Na muda chigani, sababu Bwana yu karibu kuja kunyanyua kanisa lake. Anakuita wewe ndugu mpendwa, anakuita wewe dada, anakuita wewe mtoto, anakuita wewe mama, kuja upesi. Yesu anakuita kuja uokoke, waamini uokolewe. Uokolewe toka katika vifungo. Sababu yote unayopitia, Yesu yuko tayari kupokea. Yesu yuko tayari kukusaidia. Yesu yuko tayari kukupatia tena, kurudishia uzima wako. Yesu yuko tayari kusamehe dhambi zako. Mstari wa 20. Bwana anatupenda sana wandugu, sababu kila mtu anayefanya mabaya anachukia. Amen. Wala hapiki kwa nuru, matendo yake yasika mawe, yasikagemeo. Anasema na natatu ambia nini pale? Elezea kwa wasikilizaji. Natuonyesha kila mtu anafanya mabaya, huyo ameshakataliwa na giza. Anaogopa nuru. Anaogopa nuru. Hata kale chochote chenye anafanya, tuseme kama ni maneno, kama ni kusema, kama ni nini, mapito yake yote itakubaliwa mbele za Mungu. Yeye amekubali baki kwa giza. Mabaya yake yote, roho yake yote imependa giza kuliko nuru. Na Mungu anatuambia tutoke kwa nuru, tutoke kwa giza twende kwa nuru, tutoke kwa giza twende kwa mwangaza. Sasa kama wewe unaona maisha yako bado uko bado kwa vitu mbaya, inaweza kuwa vibaya tofauti. Juu giza ni kitu chenye tunasema ni giza. Giza ni kitu kinono, ni kitu kubwa. Giza tunajisema kama giza, lakini giza iko na vitu mingi tofauti. Giza yangu inaweza kuwezekana kuwa wizi, inaweza kuwezekana niko kwa wafilimaso, inaweza kuwezekana mimi giza yangu ni mrevi. Hiyo nayo ni chochote chenye kipendezi Mungu, kitu mbaya chote ni giza. Hata ukiwa na tuseme kama ukiwa na mdomo na wewe ni mtu wa mdomo, wewe ni mtu wa uchoyo, kitu chochote chenye unaona chiko tofauti na nuru, jua hiyo yote ni nini? Ni giza. Unaweza kuwa wewe mwenyewe unaona unafanya vitu mzuri, lakini roho yako hajakubali Yesu Kristo. Uone mimi ni mwanamke mzuri, mtu akija kwangu namsaidia, mtu akija kwangu namfanyia mazuri, mimi ni mtenda mazuri, chochote chenye nafanyanga ni kizuri, lakini ndani mwako jaamini Yesu Kristo kuwa mwokozi wa maisha yako, kuwa mwokozi kwa maisha yako. Hiyo nayo uko upande wa giza. Sababu haujakaribisha nuru ndani mwako. Hujakaribisha nuru wapi? Ndani mwako. Kuna mwingine anajitetea akisema mimi ni mtu mzuri, mtu namsaidia, hata watoto wa yatima na watembelea. Yes, chochote chenye nafanya ni kizuri. Lakini umebakisha kitu moja, kukaribisha nani? Yesu Kristo. Yeye ndiye anatupatianga uzima wa milele. Yeye ndiye anatuokoanga kutoka kwa ambavyo tulikuwa tunafunzako kwa mambo ya kutubu, tutoke kwa dhambi. Yeye ni tutoanga kwa ile dhambi, tukimwamini tu hivi tunapokea uzima wa milele na milele. Ndio tulikuwa tunaonanga wakifanya yoyote. Hata na mwanzo kulikuwa na watu ni wazuri, wakati Yesu Kristo alikuwa anachukuanga mtu kama yeye, tuseme ni hajakutana na mwanaume, alikuanga anachukuanga mtu hajakutana na mwanaume na roho yako kitena ni safi, lakini chicho chiko chinampatianga kuwa mwenye ameokoka, kuwa mwenye nuru. Tukiona Maria, wakati Maria anapokea kuchukua Yesu Kristo ambebe kwa mimba, alikuwa mtoto wa dunia, alikuwa mtoto wa dhambi,
lakini na yeye alikuwa kwanza alitangaziwa, alichukua mwangaza ndiye achukue nuru ile, ndiye achukue Yesu Kristo kumbeba katika mimba yake. Kwanza alikuanga mtoto mtulivu, hakuwa anakutana na wanaume, hakuwa anafanya chochote kibaya, lakini alikuwa na dhambi ile ya mwanzo. Ilikuwa ya nani? Ya Adamu. Chochote chenye alikuwa anafanya wakati huo kilikuwa kizuri, lakini hakuwa anasabika kuwa, alikuwa anasabiwa kuwa mtoto mwenye haki. Ndio. Alikuwa anaitikia kuwa mtu mzuri. Alikuwa anafanya chochote kikiwa kizuri. Roho yake ilikuwa safi. Alikuwa anatembea vizuri. Hakuwa ni mwanamke mwenye anajichanganya na wanaume ama anaenda huko anaenda huko. Roho yake ilikuwa tena roho safi kabisa. Lakini alikuwa bado ako kwa kizazi cha kile cha mwanzo cha Adamu. Alikuwa hajaondolewa. Sasa mabaya yote yenye unafanya, ukaona unafanya vitu vizuri, akasema mimi wanakuila siku wanaabiri Yesu Kristo, wanaabiri Yesu Kristo, na wewe bado hujamwamini kaakili na kinywa chako, ukaamini na roho yako kaakili na kinywa chako, jua hiyo yote utasabiwa kuwa mwenye haki. Jua hiyo bado uko kwa giza. Juu tukiamini Yesu Kristo ndio tunapokea Roho Mtakatifu. Wewe mwenye umefanya vizuri, wewe roho yako upigane na watu, roho yako sio mtu mbaya, uko mchoyo, yenyewe mtu akija kwako anamsaidia, mtu akikuja kwako unafanya chochote, uko na Roho Mtakatifu. Juu Roho Mtakatifu tunampokea wakati tunaamini Yesu Kristo. Uko na yeye. Ule ni msaidizi. Yeye tukimwamini tu hivi tunapokea Roho Mtakatifu. Wewe mwenye mzuri au kuna chochote umepokea Roho Mtakatifu. Na yeye Yesu Kristo wakati anaenda kusafiri kwenda mbinguni, alisafiri na Roho Mtakatifu. Akampeleka mbingu kwa nani? Kwa Baba. Na tunakumbuka vizuri ndiyo mpatanishi wetu na Baba yetu aliyo mbingu. Ndio. Sasa wewe unafanya vizuri, Biblia umejisoma, unajua vile Biblia inasema, umetembea vizuri, umetembea kwa njia za Yesu Kristo, uko ubani, roho yako ni safi, wewe ni mtulivu, wewe sio mwanamke tu ni msharati, wewe sio mwanaume tu ni mrevi, wewe sio mwizi, yenyewe yote yenye nafanya na pendeza Mungu, unakaa vizuri. Lakini unafaa uondolewe dhambi ya kizazi cha nani? Cha Adamu. Cha Adamu, kilikuwa cha mwanzo. Kumwamini tu hivi unapokea Roho Mtakatifu. Yeye mwenye aliyetetea kwa Baba yetu, kwanza alienda na Roho Mtakatifu akafika kwa Baba akatutetea. Wakati anafika kule kwa Baba, tena kule Roho Mtakatifu akuongezewa kujaziwa dunia mzima. Kila mtu yoyote aliyomwamini, ukiwa Kampala unapokea Roho Mtakatifu. Ukiwa Amerika ukaamini Yesu Kristo unapokea Roho Mtakatifu. Ukiwa Sudani saa hii wanapigana wanamwaga damu, lakini umeamini Yesu Kristo unapokea Roho Mtakatifu. Ndio. Juu wakati aliyofika kwa Baba kututetea, akagawanyika pisi, akagawanyika ulimwengu wote, kila mtu apokee nini? Wokovu. Ndio wakati alisema acha aende tutetee kwa Baba, angesema wacha niende nifike kule niwatetee, angerudia pale walikuwa. Lakini wakati aliyofika kule, ulimwengu wote ukapokea kuelewa na kujua, ukapokea Isaya 11 kama wanajuanga umara, tunapatanga akili ya kuelewa na kujua na kufautisha. Wakati aliyofika kule, ulimwenguni wote ukapokea uokovu, ukapokea. Wakati unakubali Yesu Kristo, ndio tunaondolewa dhambi. Ndio naanza kupata akili ya kuelewa na kujua. Ndio napata akili ya kufunua hii Biblia. Kwanza kujua, nikisoma Isaya, nikisoma Nikodemu alikuwa anasema nini? Nikisoma hii mstari yenye tulikuwa tunajisomesha saa hii, utajielewa aje? Roho Mtakatifu ako pale kukufunza vile utavunua Biblia. Lakini kama hujamwamini Yesu Kristo, Biblia hujajielewa. Hata utakuwa unasoma tu, utashika mistari, utakuwa unavunua vyako. Ndio. Venye umefanya nini? Umejielewesha wewe mwenyewe. Juu Roho Mtakatifu ndio ako na macho ya hili. Ndio aliyeandika hii Biblia, ndio aliyojifunza hii Biblia, ndio aliyefanya chochote. Ndio na sisi anatuwezesha kujisoma wakati huu. Usipokuwa na Roho Mtakatifu, hapo nasoma vyako. Na usipoamini Yesu Kristo utapokea Roho Mtakatifu. Wewe uko unajidanganya tu, mimi najua Yesu, najua chochote, mimi nafanya hivi, lakini hujamwamini, unajidanganya. Hii ndio tiketi inatupeleka kwake, juu yeye ndio mpatanishi wetu na Mungu aliye mbinguni. Ndio.
Nadhani wa ndugu wasikilizaji, umesikia dada amekwisha kuwaelezea. Ukikuwa katika giza unachukia nuru, na wakati unapochukia nuru, hauchukie mimi wala hauchukie dada, unamchukia Yesu Kristo, sababu ile Yesu Kristo ndiye nuru. Na wakati uko katika giza unaogopa nuru, sababu ile ni kweli. Kila kitu yote unafanya unakifanya kwa kujificha, sababu unaogopa kusema ukweli, unaogopa kutembea katika nuru. Hata kikuwa katika nuru unajiogopea, nasema wako wananiona, unaogopa. Lakini kuwa katika Kristo, tusikie sasa mstari wa 21 anasemaje? Some. Amen. Unasikia? Mbali yeye atendaye kweli huja kwenye nuru. Kama unatenda mambo ya kweli, unakuja katika nuru. Ile ndio nuru, ule ndio Yesu Kristo. Unakuja katika Kristo. Wakati uko katika giza, ukikuwa unaogopa nuru, ujue ndugu mpendwa, ikikubidi tu na kufa ama unakamatwa, wanakuua, ndugu mpendwa, hakuna yingine ya kusema ati huyu Mungu amrehemu, Mungu ampokee kwa rehema, roho yake Mungu ipumzike kwa amani. Hakuna amani, sababu umekufia katika giza na ulikuwa mtoto wa giza. Lakini wakati unapokuja mbele za Bwana, unatubu, unatengeneza, unasamehewa, na nuru inakuwakia, inaanza kuongoza. Nuru, Mungu anaanza kuongoza. Vyovyote vilikuwa vimefungwa vinaanza funguliwa. Vyovyote vilikuwa vimepotea kwako vinarudi kuonekana. Macho yake yanafunguliwa, masikio yake yanafunguliwa, kinywa chako kinafunguliwa, mapua inafunguliwa, hata na akili zinakuja, sababu umekwisha kuangaziwa. Ndio kwa maana mwimbaji amesema, nimeangaziwa, nimeangaziwa, nimeangaziwa na nyota ya neema. Hii neema chingali, rehema chingali, ndugu mpendwa kwako. Neema chingali, nyota kukuwakia. Neema chingali, ndugu mpendwa, kuja katika nuru, upate kuwakiwa na upate kusamehewa, uondolewe dhambi, uwakiwe kutoka katika giza. Yesu chingali, rehema zichingali. Neema zichingali, ni wakati yako. Ile yote yenye unatenda, useme kwa nini mimi nimetenda hivi, nimetenda hii ya mingi, Mungu hawezi nisamehe. Mungu anasema toka katika giza kuja katika nuru, utaweza kusamehewa. Kisha samehewa na utondolewa dhambi. Akisha kusamehe, hata kisha kusamehe tu na kuondoa dhambi, ataiondoa ndani mwako, atakutosha katika giza, atakupatia nuru, utaweza kuangaziwa. Na kila yoyote mwana kuona, ataanza kuangalia mtoto wa nuru. Aliyekuwa na maneno mawazo alikuwa na maneno mabaya, alikuwa anatosha kwako, ataanza kuja kwako akitafuta mashauri mazuri. Aliyekuwa anasikia na kupangisha wewe kuwa mtusi, wataanza kukuja kwako wakitafuta kwa mashauri mazuri, sababu umekwisha kuwa mtoto wa nuru. Mwenye alikuwa na kutafuta kwa chuki, mwenye ulikuwa unachukia, itaanza kuja nuru kwako, ataanza kuja kutafuta upendo, ukarimu, imani, matumaini, vitaonekana kwako. Utaanza angaziwa kama kuku inapoangaziwa ndege, wakati popote kwenye iko kuku nyeupe, hata kwenye iko ndege inaangalia, ikikuwa juu inaangalia ikuje kuiko, sababu wewe umekwisha kuangaziwa. Watu watakutosha kwa mashauri mazuri, maneno mazuri, upendo, ukarimu, imani, matumaini, watakuja kujiuliza kwako. Wafalme na wafalme watatoka ngambo na ngambo wakitafuta nyota. Wafalme watatoka kule na manemane wakikuja
wakuja kutolea, wakuja kutafuta. Nasema tumesikia kuna mtu naye tabiri hapa neno la Mungu, anayezungumza neno mzuri, atakuja kwako. Wafalme watatoka katika viti vyao wakikuja kutafuta kwako mashauri mazuri, sababu umekwisha kuangaziwa. Una nyota, una maneno mazuri ya kuweza kujenga nchi. Lakini sio wewe tena kutoka hapa, wewe unatoka pale unaenda kwa mfalme, kimfalme yeye unataka mfalme sasa yeja kwa kuli. Ndio potovu wa leo hii, ndio watu wenye katika giza. Hasa nguvu pahali watafute waangalie nyota, nyota wanaenda yaangalilia kwa mfalme anayetawala. Unakuwa umepoteza, hauna uchigali katika giza. Na wakati unafika kwa mfalme, mfalme ndiye anakuagiza cha kufanya. Pahali wewe kumpelekea, kwa kumpelekea mashauri mazuri, sababu kwa kuja kwa kusikia matendo yako umetenda, unafananishwa kama vile Danieli. Danieli walipowatupa katika ziwa la moto, Farao aliweza kuangalia akasema, wale ni watu gani? Wale ni watu gani? Wale wakati walipotupwa katika Meshaki Abednego, wakati walipotupwa katika ziwa, sababu walikuwa na nuru, walikuwa na anga wakiangaziwa. Wakati walipowatupa katika moto, waliweza kushimama. Danieli wakati alipotupwa katika simba, simba zilimwabudu, simba zikamheshimia, akaanza kuzungumza na simba, sababu alikuwa na nuru, sababu alikuwa anaangazia. Na ukishampokea Yesu Kristo unaangaziwa. Popote kwenye wenye kwa katika giza wanakuangalia. Wakati wanataka kusema wanataka toka katika giza, wanakuja kwako katika nuru. Maneno mazuri nao wapatia inawaangazia kuwatosha katika giza. Lakini ndugu mpendo, unasema wewe ni Mkristo, umekwisha amini ule Yesu Kristo, wakati lakini matendo yako haiambatane na ile, haujakuwa na nuru. Wakati unasema mimi nimebatizwa katika dini yangu, umebatizwa katika dini, lakini Yesu anakuita kuja kuzaliwa mara ya pili. Anakuita kuja kuzaliwa mara ya pili. Anakuja katika nuru. Tengeneza, uzaliwe upya, ubatizwe upya, upate ubatizo wa kuondolewa dhambi. Anakuita kuja katika nuru. Muda na kupatia muda. Wewe unayejipatia sifa na vyeo, ndugu mpendo, anakuambia ile vyeo vyenyewe unajipiwa, unajipatia wewe bishop, reverend, wewe ni papa, wewe ni nani, wewe ni masheka, kama wewe ni nani. Yesu anakuambia tubu leo, ondolewe dhambi. Tubu, ondolewe dhambi. Toka katika giza kuja katika nuru. Uitwe mtoto wa Mungu, uitwe mwenye nuru. Toke kwa giza aanze kutembea kama vile Mungu. Acha kunena ile ni cheo ya kidunia hii. Hii mwili na kudanganya ile manguo naye vai na kudanganya, haitakupatia haki na itaweza kuondolea dhambi. Sababu unavivaa jua, lakini ndani yako ni kiozo, sababu watu hawakujune kwako nuru. Unaingia katika vipindi mbali na mbali, lakini ndani yako kuna giza. Yesu anakuita leo, soma neno, tafuta neno la uzima, sababu Yesu anaita watu wote waamini waokoke. Anataka watu wote waamini waokoke, watoke katika dhambi, watu wapate ondoleo la dhambi. Ukishaondolewa wa dhambi, mke wako ndiye ataanza kushuhudia, mume wako ndiye ataanza kushuhudia, watoto wako wataanza kushuhudia, baadaye wajirani yako wakushuhudie, waseme ule ni mrokole kabisa, ule alishaokolewa, ule ameokolewa, ule ni Mkristo. Ukristo wako utaanza kuonekana, sababu uko nuru, hauko tena giza. Hautaweza kujipatia vyeo, unasema mimi manguo yangu ndiye yanaonyesha vile mimi ni mkubwa. Hapana, ile haitakuwa. Matendo yako itaonyesha matendo mazuri, sababu wewe ni nuru. Masemi yako, mtivalio yako, mitembeleo yake itaonyesha kama wewe uko katika nuru. Na wewe ni nuru, na watu wataanza kuja kwako, wakuje kuangaziwa. Neno utakapofungua kinywani mwako utaweza kuangaziwa, sababu Biblia inasema neno mzuri inakaa katika makao mazuri, na kila neno unayozungumza leo utaiuliziwa kwa wakati ule wa mwisho. Yesu anatuita watu wasikilizaji. Tutamaliza na hii
Dada, nisomee Marko 16. Usikie ndugu mpendwa, kama ukikuna ogopa nuru, ujue kama uko wagiza. Na watu wengi wanakataa kuja katika nuru ili madhambi, ili maovu yao isije kaonekane. Baba, uko ndani ya nyumba lakini unaacha kuambia 16. Unaacha kuambia mke wako ukweli. Unanyamaza kwa sababu kuna siri yenye unajua. Unakataa kuambia mke wako. Na unasema mimi niko na mke wangu ninampenda. Bado kisha toka pale unaingia tena kupendana na wanawake wengine. Na unasema unapenda mume wako. Kweli mke wako unampenda? Na ndoa ile unasema umefunga ndoa katika kanisani. Kweli ile ndoa umefunga ndoa? Kweli nuru iko ndani yako? Mama, kuna siri yenye kuna vitu unafanya kule kazini unaoshinda. Lakini jiona kuja kudanganya mume wako, unamdanganya, unaonyesha upendo, na upendo na hakuna. Ndio kwa maana nakuomba toka katika agizo cha katika nuru. 15 malize 16. Marko, tunaingia katika kitabu cha Marko na tuko tunamalizia mkutano ya siku ya leo. Marko, anayeamini akamwambia, "Kwendeni katika dunia pia mkahubiri habari njema kwa kila mtu. Anayeamini na kubatizwa ataokolewa, asiyeamini atahukumiwa." Amesema. Akaambia wanafunzi wake, akawatuma akisema, "Nendeni popote mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu. Atakayeamini na kubatizwa atapata uzima wa milele." Unasikia? Endelea chini 16. Unasikia? Hapa naye nashuhudia tena ile neno ambayo tulikuwa ile Yohane sura 3 mstari wa 16. Anasema tena hapa mstari wa 15, akawaambia, "Endeni ulimwenguni wote mkawahubiri Injili kwa kila kiumbe." Hakuchagua kwa kila kiumbe chochote. Ni kwako wewe mwanadamu, wewe Adamu, kwa kila Adamu yoyote. Kama unajua kama wewe ni Adamu, Mungu ananiambia niende nikuhubiri, na Mungu ananishuhudia nihubiri hii Injili. Akawatuma mitume wake, akawaambia mstari 16, "Aaminie na kubatizwa ataokoka, asiyeamini atahukumiwa." Maki Mungu tena kudai wewe mwanadamu. Mungu hakudai ulevi wako. Mungu hakudai ulozi wako. Mungu hadai mwanadamu ulozi wake, uchuki yake, uzinifu wake. Mungu tena kudai wewe mwanadamu, sababu anatuma kwa kila kiumbe chochote. Mungu anataka uamini uokoke. Unapokatala kuamini kuokoka, anasema umekwisha kuhukumiwa. Wewe mwanadamu, Mungu Yesu hakuja kwa ajili ya kusema kwa nini huyu mlevi. Yesu hakuja kwa ajili yako wewe mwizi. Yesu hakuja kwako wewe mchoyo. Yesu alikuja kwa ajili sisi ambao tulikuwa wafu, ili sisi tumwamini tuokolewe, tusamehewe dhambi. Ile ndio yenye Mungu anatudai. Ile ndiye yenye naacha Yesu alipokuja ili tuangaziwe na nuru. Hazo ukisha kuja katika nuru, ndio sasa utaanza kusikia mashauri gani
ambayo Mungu anataka kwako wewe ambaye katika nuru. Wanaanza kufundisha sheria za mbinguni ziko hivi na hivi na hivi na hivi, sababu ukweli na kwa imekwisha kukaa ndani mwako. Hasa yabidi ufundishiwe ukweli ule. Na ndio basi, wandugu wasikilizaji, tunafika kwa mwisho wa kipindi chetu. Mungu akitaka Jumatano tutaweza kuendelea, tujue sasa kwako wewe mwenye ulikuwa ulishaingia katika nuru, inabidi tena utembelee ufanye matendo ya giza. Pale tutajua, Mungu akitaka tutaona, yenye Mungu atatufunulia tu, tazidi kutufunulia zaidi pale. Basi wandugu wasikilizaji, tunafika kumisho wa kipindi. Sasa dada, tunatamaliza, watu naambia nini? Wote waokolewe. Toke kwa giza twende kwa nuru. Hiyo ndio kazi tunataka hapa kila siku. Piga makelele, ongea. Kuna wenye wanatukana, kuna wenye wanapenda, vyote viko pamoja. Lakini njia ni moja, kwa Yesu Kristo tuondolewe dhambi. Sababu na yule mwenye anakutukana, ile na haiko yeye. Tumekomara katika dhambi, katika familia, katika vizazi. Ni wakati huu umekomara, ukiona kwenyu ni waganga. Umekomara ukaona kwenyu wanafanya vitu za uzinifu, wengine ni mafirimaso, wengine ni vitu vingi sana mchanganyo katika familia. Kuna wengine wako na kibira, sijui ni kibira gani, vitu kama hizo. Mimi naona njia ni moja, tu Yesu Kristo tuondolewe dhambi. Tutoke katika familia, tutoke katika kilukumari. Tumekomara mara tumezaliwa vile tumekomara, tukiona Mungu aanze kutupatia macho yake ya kuona mbali, ya kuona kizazi chetu chenye tutapanda saa hii tutavuna nini. Kisha ondoka dunia. Nimekomara katika familia iko hivi, nimekomara kapita matukio mbaya. Sasa na mtoto wangu atapitia hivi yenyewe. Tukutafutia watoto wetu nuru wakati huu, tukutafutia kizazi changu chenye kitatoka kwangu nuru. Nitajitafutia mwangaza. Mungu chenye na mwangaza chenye nafanya. Ukikomara kwa nuru, ukikufia kwa nuru, ukikufa na kufia kwa nuru, ukifufuka na unafufuka kwa kichoko kwa Biblia. Sisi tunakufa kwake katika Kristo. Tunakomara kwake, tunakufa tunakufia kwake, wanafufuka na yeye. Ukitembea naye vizuri, kimwagiza ni Mungu, hata kiondoka hii dunia kizazi changu sio abudu Mungu mwingine, atawalinda na atawachunga katika kwa nuru. Ulimwamini na ukimwagiza kwa njia yoyote atakuwa anakuchungia hiyo kizazi yangu. Ndio. Asante sana. Basi wandugu wapendwa, ni mazuri, lakini neno la Bwana ni utamu na ni mzuri sana. Lakini hata kama unasema vizuri, nafika kumuda sasa ambao yenye Mungu atutayarishia leo ya magharibi ya leo. Ndugu wapendwa, inafika kwa wakati huu, muda haiko yetu. Basi dada, kilishi watu wale wamesema leo nataka kutoka katika Adamu wa kwanza, leo ninaingia kwa Adamu wa pili. Nimekwisha kuchua Adamu wa pili kama alikuja kuleta nini ndani ya Adamu ya pili. Nishejua faida iko ndani ya kuamini Adamu wa pili. Karibu. Sema ai Bwana Yesu. Bwana Yesu, uliyekufa na kufufuka. Mimi Simama na Vincent ninaamini ya kwamba nimeokoka kabisa. Sijalazimishwa. Naamini na roho yangu, lakini na kinywa changu. Kristo Yesu, nionee huruma, futa majina yangu, uitoshe katika kitabu cha wafu, uiandike na kitabu cha uzima. Ninakataa agano zote zenye wamenifanyia na zenye nimefanyia, zote nazikataa. Kutoka katika kizazi cha babu yangu na kutoka kwa kina babu, kutoka katika mababu, zote nazikataa. Na mitego yake yote shetani, zote nakataa. Naamini Yesu Kristo, katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Naamini hivyo kwa jina safi ya Yesu Kristo. Amen.
umejaa na uzima na ukweli. Tumeamini ya kwamba Yesu Kristo ndio mwokozi wa maisha yetu. Tunamshukuru Baba, tunasema ni asante ya kuwaondolea katika dhambi, ya kuwaondolea katika kizazi cha Adamu. Tunasema ni asante maana umewatoa Mungu, uwalinde, wachunge tena wasirudi hiyo njia. Ukiwa unawapatia Roho wako wa kuelewa na kujua, Roho Mtakatifu ambaye anaungana nao pamoja. Baraka zilikuwa za mwanzo zenye tulikuwa tunasema za Ibrahimu na Yakobo, Isaka, za Ibrahimu na Yakobo na Isaka. Mungu tunakuomba kwa Ibrahimu zote ziwazunguke, baraka zako ziwazunguke wakitoka kwa nyumbani, wakienda kazini, wakitambaa, mahali popote wanazunguka, wazunguke kwa neno ya Bwana, wazunguke na Roho Mtakatifu, ukiwa na wachunga asubuhi, jioni, ukiwa na wazunguko kiwalinda Baba. Na sisi wote wenye tumekuwa hapa siku ya leo, tukienda kuondoka hapa Baba, ondoka na sisi, tukirudi na wewe, ukiwa unatuzunguka, unatembea na sisi, tukiwa tukibaki kwa roho moja kwa kwenda na kurudi, tukiomba kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Baba wetu Mungu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike duniani kama vile mbinguni. Tupe leo chakula chetu cha kila siku, tusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe waliotukosea, usituache kushindwa na vishawishi, lakini tupe katika maovu, kwani kwako ufalme, uwezo, utukufu na utajiri vyote ni vyako, ukiwa Mungu milele na milele. Amen. Wote tunawatakia shalome, shalome, shalom. Siku mwema.